ayethebe ngena musi lo guy ongilethele yena insizwa right ngifuna intande mina into ethe kuba daki hayibo alright vele yeah alright angifuni phela ubhatom efishan into ezibovu kasi khona ubhatom la wena mbuku ngifuna ngizoxoba mina ngiqabula mina sanibona ninjani njalo right ninjani right hayibo ho manje ke lo muntu obuthe uzofika naye uphi awukhululeke usendleleni utswembu alizofuna ono 6 pack asembe sisendleleni sikade simile thina la awukhululeke ngiphethe ibounce abola ibouncer yeza manje khululeke khulabele umuntu usendleleni and ngisho uzomthanda uyaqhamuka njengamanje futhi manje yena awunawo awusefikile emva kwakho nami yini lena asinami ngiyathu haya basibashiye yewena ngizokwenzani mina monjani uyibona ukuthi unjani uzaqala njani udinga nevitamini akudle yazini angivele ngikunike nevitamini bambala ngijwayela kabi wena Siyabonga abafowethu ukuthi nibuke le video. Uma uqala ukufika kule channel ngisacela usubscribe, ulike, siyacela abafowethu ushare le video. Uma kunendlela nje ungashare ngayo le video, ngiyacela uyishare le video. Bafowethu uma umuntu owenza ke ama skits njengathi ufuna ama beats amahala unofficial, ngisacela ucheck i-channel ebizwa ngokuthi i-Day All's Palace okanye ubheke kwi description uzoyithola i-link. Uzowathola nje ama beats amahala engicasi nawo azokusiza ngoba nathi sisebenzisa wona lo ma beats. Ngiyanicela nisubscribe na kulo channel bafowethu, ngiyabonga. Amen.